athana sia sahi kumzabi palin laya Alexandria kho bisop ania Christian thurin hum haltu mi hoi sen takani bok Kaushan masa hun laya zirtiana dik local puitu area sale anung zui tu te chuan Kaushan anchok boina salea chuti lai chuan bisop athana sia sahian area sa zirtiana chu na satakina do dala ahun laya zirtiana dik lo do dal saber pol ani hialome ama hi pathian thu thiam takani awangin mithen khat chuan athana sia zro puya ti in ankova athana sia the confessor ti point anko bokane Alexandria khuwa kumsomni le panga zet bisop na athoka chumi chung chuan romlal dang ten tumnga zet khuwa tangin an hot chuaka mase pathian thu dik tak chu het taka avon tlata wangin rorel tu te ma po asam ve mai ngai lo ani edi zathum somni le panga kha nai si khom puya area sanung zui tu te nen thurin chungchanga na satakin anin hniala atopa chuan area sale anung zui tu te chu atlom zoka an changa athana sia samhing po alar pha hle ani Alexandria khobisop Alexander chu edi zathum somni le pariata athia chumi hu chuan athana sia sa chu Alexandria khobisoba tan ruat ani zuya heti hun lai hian area sa zirtiana thop tat tu Nicomedia khobisop Eusebius sa chuan Romnalder Constantius panina te Julian atele Valence te chu lamchanga tan amin bek to a athana sia sa chuan area sa zirtiana chu zirtian dik lo le Bible zirtiana nena in mil lo ti in huai takina hnol zela area sa zirtiana thlop tu romlal tele rorel tu te po huai tak taka abe thina wangin tumnga zet om na khwa tanga hlo chu atoka chuta tang chuan khovelina do athana sia sa ti in ming an phua ta hial ani Alexandria khwa ronga bolai hian voi nge mazat khwa tanga hlo chu atoka ma se thi nu ai ro chuan mi ten na sa takin an choi moi thunga Kaushan masa hun laya Kaushan pa Gregoria phei chu athana sia sa chu Kaushan ban ti in a ko hial ani pathian thu thiam takani awangin khochak le khothlang Kaushan ho te point an ngai sang lea Roman Catholic Kaushan ho te phei chuan Doctor of the Church anti Kaushan puipa pali jinga antel nge ani khochak Kaushan ho te point athana sia sa chu Father of Orthodoxy ti in ankova Protestant Kaushan chen khat te point Father of the Canon ti in anko bokani athana sia sa hi Kaushan masa hun laya Christian thurin hum haltu ro pui takani awangin khothlang Kaushan te chuan me ni hnia ama choi moina kutan hmang thina Coptic Orthodox Kaushan ho te ro chuan me ni sompanga a an hmang thungani athana sia sa hi aigopta rama Alexandria khuwa lo pianga apian ni le thladik takro hriat ani lo mission khat chuan edi zanhi som kole pathuma apiang ni in an soya achan chen chui tu zinga mi thiam Cornelius Clifford aero chuan athana sia sa pian hun hi edi zanhi som kole paruka tanga zanhi som kole pariat in Carvel ni in a soithung anu le pa te chu Christian mi thatak an nia ahun laya chung koin to del tak an ni bok anau pan laya tangin Alexandria khuwa zirna school thabera zirna atana Greek tong te po athiam thalhe ani athana sia sa hun lai hian Alexandria khuwa chu sumdon na mun puile sarkar thil ti na mun poimo takania zirthiam na le mishing nun phung ma son na lama po Rom le Constantinople khuwa te tluklo khopin ma an lo son chho to ani pathian thu le Kaushan in zirtir na konga po ma an son na salhea chuti rualin khovel lamthil zirna po asang lea ringlo tu mithiam tak tak te po anom cheu to ani anau panlai hian romram pumpuya Christian te ti du da na nasdak alo thlenga abik takin khochak lama ai gopta le Palestine rama te hluar zle zuala ti du da na ziom de hnu edi chathum som le pakhata khan Alexandria khobisop som le pasari na Petera of Alexandria chu martarin athia ani hi athana sia sa alo zirtir tu te zinga kan ne shetom chuna diome Bishop Petra thinu chuan original hnungzui tu Alexander chuan ai aron o ngala he Bishop hi lekha thiam takania mingil nei le khonga inanga takani bok ni khachu tukber atangin luipui lama thlir tha a chuta chuan tleirol rual then khatin baptisma an lawin chantir lai taka zuk mu fu hlau maya chung tleirol rual te chu tu tenge an ni ti fin fia tumin a kota a anjinga tleirol pakhat athana sia sa anti chu Bishop a alo tang fiama uluk takina thian te chu baptisma alo chantir hi ania thuthlun na te po nei tirin thu acham tir veka Bishop Alexander an chu hriatin makatia anua chuan athana sia sa chu Kaushan thurin chiangzo ka zir turin a fui ta hialani athana sia sa chu tlerol le khathiam thei takania anau pan lai atanga tong zirna grammar le thu soi thiam na zirna rhetoric lam lo zir shep to ani mai ba ka Greek fin na zongzong zir chuak to ani awangin Bishop Alexander chuan angai na in adu hle a edi zathum le som pokwa khan Bishop puitu Diakonatan anem het tang he a
athana sia chuan Bishop Alexander Hnungzuin kumsom pria chung zet rong abola anhuwa phei chuan a secretary a atang ta hiala edi zathum somni le panga a nai si khuwa inkhom puilian an man masak be tuma po Alexander Hnungzuin atel ve a area san Hnungzui tu tenen Krista pathian na chungchang anin hialna ne tu zok ani nu phei chuan aming alar hle ani athana sia sa hi Greek le khathiam taka soini thin ma se Hebrai tongero athiam thavak lo ni in an soithung thuthung hui bu lo sana thu ji apoin Greek tong amang tambera hewang takhian thuthung hui chu thuthung thar thukin a shelo ani an ring berani amai ro chu kumsom panga chung zet abi ruk chung hian Hebrai tonga ziak thuthung hui achiana sa hle ani arinom pathian pakhata minung pathum Trinity chungchang a soina po Hebrai tonga ziak thuthung hui ngat amanga area san Hnungzui tu the point an hnial helo ta reng ani Romlal ber Constantine an edi chathum le som pathuma romram chunga Christian Tezlen na apona tanga kumrukna Alexandria khopui thiam area sa chuan Krista pathian na soiselin Iso Krista chu pathian nilovin pathian aya hnoi nungzok le ro puilo zok ni in koshan hote azirtira heti lai hian athana sia sa chu Bishop Alexander secretary ni in diakon orden him mai chau alania amai ro chu pui thiam area sa zirtir na chu zirtir na diklo ani ti chiang taka ariata wangin hoi takin a hnialta a Alexandria kho Bishop area sale Hnungzui tu te chuan rin na diklo the darin khochak ko san hote an chok buaina sa hle a Bishop Alexander zirtir na te po chu zirtir na diklo ti in an soi che chiama abik takin Krista pathian na chungchanga Bishop Alexandria zirtir na chu himtok lo ni in an nga yani area sale Hnungzui tu te chuan Bishop Alexander le ama puitu diakon athana sia sa te chu rin na dik local puitu ko sana tanga kal sual ni in an puwa chutatang chuan Bishop Alexander le athana sia sa te chu ti chiat tumin an bei tangarangara area sa chuan pathian chau chu pathian dik le afam kim satuan mi danglam ngai lo engkimbul le to pania Isu Kristai ro chu pathian papa thil siam songjong zinga piang masaber le chungnung berani Isu Krista chu omtran ni nei ani miaw awangin satuan mi ani lova chu wang tak chu pathian tak ni lovin pathian aya hnoi hnungzok le pathian nena ni na le thu nei na in tluktlang lo ti in azirtira chu azirtira chu pathian thu dik tak le Bible zirtirna ani thu soin Caesarea kho Bishop Eusebius le Nicomedia kho Bishop Eusebius atenhena le khai na thon hiala Eusebius ate point area sa zirtirna chu Bible thu nena in mil thlapani thu rom chunga an Bishop pui ho zongjong hena le kha in an thon vek bokani Bishop area san hetianga Krista pathian na chungchang asoi hnom chiama wang hian Bishop Alexander point ko sana tangin voi ngomazat an hot chuaka ma se lam tang tenen kho chaklama boina an siam zui ta zela he azirtir na hian kumzabi ngomazat ko sana zunga kaya ko sana boina chok chuak mai ni lovin ko san in chen na hial alom ta ni Krista pathian na chungchanga in hial na sa tak alo chu ata ka wangin Romlal ber Constantine ropuya chuan thurin chungchang chingfel turin edi chathum somni le panga nai si khuwa in khom pui lena kota a chu in khom puya chuan romram chunga Bishop mi chathum som pasari zet an fuan khoma thali chung zet o chu in khom puya chuan kum somni le pariat vel le kau padiakon athana sia sapo Alexandria kho Bishop Alexander Hnungzuin atel ve nge ani Bishop Alexander le area sapol te chu in machonin nasa takin anin helta a chuta chuan an zinga telve athana sia sa point zoom zo lovin aron ting chuak ve tan hol maya athana sia sa chuan fapa Isu Krista chu pathian fam kim pa ne na ni na mun khat hilti theina le ro puina in tluk chatuan mi pathian tak le mishing takani ti in Krista pathian na chu hoi takin aron soi chuak tamaya palai kal khom te point athana sia sa soi fi na chu pomin area sa zirtina chu an hola hein khom pui hian Christian terin na in hana tan thurin poimo tak nai si thurin kanti chu aron hring chuak ta ni nai sin khom pui an zo fela tanga thlanga na edi chathum somni le pariata Bishop Alexander chu athia amun ruak lo tur chungchanga ko sana boina na sa taka chuak zuya ko san mi pui lo pung khom te chuan lalpa athana sia sa hi Bishop atan min pero ti in kutin sui riala van lam hoin an tong trai ta a ti chuan athana sia sa chu Alexandria Bishop atan ruat aloni ta ni heti hun lai hian athana sia sa chu kum som thume mo chau alania ama a hars na tam tak sutlang turama ahu phur em maya anha chu thoklova rel san dai du ma se ko san mi puiten an ngen na sat ema wangin atopa chuan thre tak chungin apom ta shamani
Alexandria khuwa hian kumsomli le panga chung zet bishop na athoka chumi chung chuan Aigupta le Lipiaram te toin thaler mun fian rela cheng pathian tana min serhang te po atlo fo thin ani heti hun lai hian Byzantine ram chung zonga area sa zirtirna chuan mun alu azau to hlea athana sia sa chuan area sa le apol te zirtirna chuna sa takin do dalin rin na dik tak chu theitop chuin atlanga puya ama du lo tu rom lal te le ro real tu te po hoi tak taka ama chanchina wangin noksak anti in huat po anhona salhea chutianga huat alo awang chuan abiala po omlei thelovin kumsom pasari chung zet abibova chutarang chuan khovelina do mek athana sia sati tong kampo alo chuak ta hialani edi zathum somthum borvela tangkha naisi in khom pui thiluk na wanga lungoi lo liko police khuwa a militias pol te chuan koshana boinan siam tana athana sia sa hian area sa zirtirna tele militias pol te asoi chiati in an heka edi zathum somthum le panga a anthu boi chingpel turin tairi khuwa sinot in khom puyan kova area sa zirtirna thlop tlattu nikomedia kho bishop Eusebius ali athian bishop dangte chuan athana sia sa chu thiam lo an chantira ma se anthu boi chu chuti maya chinfel thei ani lo bangin romlal ber Constantine pakhan na hena anthu boi chu an thlenta a area sale military support te chuan Aigupta tanga Constantinople khuwa a anthon thin bule bal zongjong ti top atum ti in athana sia sa chu lal ma an hek ta zar maya lalber Constantine pakhan na chuan athana sia sa chu thiam lo chantirin edi zathum somthum le panga khan aom na khuwa tangin an hot chuaka athana sia sa chu Augusta Tivarom khuwa akala chuta chuan kumni zet awa oma Augusta Tivarom khuwa hi Malaya rom ko puima saber bol ania tuna Germany rama trier khuwa so ani lalber Constantine pakhat na athi nu chuan athana sia sa chuan ko gear le a ma se edi zathum somthum le pariat khan Constantine fapa Constantinas panhi na chu alo lala athana sia sa thu boi chu tinung le in lalber chuan athana sia chu Alexandria khuwa tangina na chuak le a aya Cappadocia kho bishop Gregoria ada a chumituma chuan athana sia sa chuan rom kho puya pana rom thlang lam op tu Constanta chuan thatakina lowen kola he hmuna hian zalen taka omphal sakania wangin kho thlang lam ko than hote nen anin po thale a arong bol puitele a ko than member ten hena po thlamwan na lekha athon foti a lekha festal letter atangin kan the theiani edi zathum somli khan athana sia sa ko kirdan tur chungchanga ngai tuin Alexandria khuwa bishop Zarwal zet an fuan khoma Pope Julius pakhat na point athana sia sa chu ko clear le athat thu area sanong zui tu ten hena angen na lekha thona ma se area sanong zui tu te chuan Pope Julius angen na chu an pom thei ta chuang lo ani athana sia sa ayo tu bishop Gregoria thi nu chuan rom thlang lam op tu lalber Constanta chuan athana sia sa chu Alexandria a kirle turin roman na siam saka ama du lo tu tam takom ma se lalber ngen na wang chowin athana sia sa chu edi zathum somli le panga October thla a an ko kir le a kumsom lai arong bol na achun zom le ta ni athana sia sa tran tlat tu Constanta chu ban doi thak takin edi zathum somnga a aborala chuminu chuan area sa zirtirna thlop tlat tu afapa Constantia sa chuan lalna pum hlum changin ro arial chowa heti hul lai hian romrama tual chung boina chuak zuya chutianga tual chung boina chu mek lai chuan Pope Julius apo edi zathum somnga le panni April athia chuminu chuan midik le feltak Pope Liberius an amun aron lo chove boka lalber Constantius sa chuan athana sia sa chu thiam lo chantir tumin edi zathum somnga le pathuma Arlis khuwa inkhom pui akova kapua kho bishop Vincent chu inkhom pui kai shoi tu tan arwa chuya hemichum hian bishop Vincent chuan athana sia sa chu thiam lo chantir du lo ma sela lalber alawa bangin lalber thuin athana sia sa chu thiam lo chantira ma se Pope Liberius ero chuan chutianga diklo taka thuthluk na an siama bang chuan an thuthluk na chu apom pui mai theilowa lalber Constantius an hena po inkhom pui dang abua sailea athana sia sa chung thu chu ngai tu anon le turin angen ta so kani pop ngen na angin lalber chuan edi zathum somnga le panga khan milan khopuya inkhom pui dang ako le ta a chuta chuan khochak le khothlang atanga bishop zathum rual an fuan khoma atam jok chu khothlang atanga local bishop te an ni lalber chuan area sa zirtirna tundin le atum thlata wang le athana sia sa chu thiam lo chantir atum ngar ngara wangin athu hnial apiang chu huwa tanga no chuemo ti hlumemo an niang tin bishop rual te chu awawa athu chu tu main an hnial ngam tak lo wangin milan in khom pui chuan athana sia sa chu thiam lo chantir ta a
athana CSA ya Arian Bishop George chu Alexandria ko san throi tu tan an ruat zui boka mantura thu chu asiam to ni awangin athana CSA chu Alexandria ko thenom sang sanga abibawa lalber Constantius sipaiten mantuma an velain edi zathum somnga le parukhan ai gopta thalera atlan bawa kumruk chung je chu pui thiam ho khom na mun sang sang a cheng kola chumi chung chuan area sa zir tiran diklo tarlan na le khabu le rinna dik hum hal na le khabu te aziaka tual chung boina wangin lalber Constantius chu edi zathum somruk le pakhata ti lumania Arian Bishop George sapo tha anibok Constantius thi nu chuan Juliana aron lala ani hun lai hian ko ran boruak po atha chho hle a lalber Juliana rem ti na in athana CSA chu edi zathum somruk le panhi February ni somni le panhi ya Alexandria khuwa alo kir le ta a hemikum vek hian athana CSA chuan thurin chungchanga in hial na le boina chuak fote chu chinfel tumin Alexandria khuwa in khom pui a ko hiala ngai dan le thir dan sang sang nei maila Christian te chu rin na konga nget takin kanding tat turani tia asoi te chu arong bol pui metam jok te chuan an trom puya ma se area sanhong zui tu te ro chuan athukal pui dan le tharau thiang lim chungchang asoi te ro an pom thei tak tak chuang lowani midik le rinom takania wangin athana CSA chuan nungzui le thlop tuanga hlea chutianga lamtang tam takania wang chuan ama do tu arian pol te chuan athana CSA chu kong chi sang sangin an heka rampona no chuak turin lalber chu an ngen cham chi boka lalber Juliana po chuan achunga mi pui an lungoi lo mai a hlawa wangin athana CSA chu rampona no chu mai thai na hria edi zathum somru le pani to lam khan athana CSA chu no chu ani ta nge nge a hemitum hian athana CSA chuan ai gopta thaler mun apana lalber Juliana thi ma jong chu thalera cheng pui thiam ho hna thlamuang takin ahun awamang ani lalber Juliana chu edi zathum somruk le pathum kumlai holvela aboral thut maya chumi nu chuan athana CSA po Alexandria khuwa aru kin alo ho zoka lal thar Joviana rem ti na in amun chu aron lu le theita ni Joviana chu lal thale fel takania athana CSA nen po hian anin kom ngei hle ani lalber Joviana chuan athana CSA chu akom ngei mai lovin Christian thurin het taka siam tur po in afui hiala lalber thuron angin athana CSA chuan edi zathum somruk le pathum September thla a naisi thurin chu tinghet turin Antioch khuwa in khom puya kova ma se in khom pui an man ma in lalber Joviana chu edi zathum somruk le pali October thla athi thut maya chumi nu chuan Arian polami Valencia chuan ro ariel chhotani Arian ho lamchang lalber Valencia chuan aro rel kum khanna edi zathum somruk le panga a athana CSA chu abiala tangin an hot chuak le a hemituma po hian athana CSA point mun latak pan lovin Alexandria khopon loka anpile pute thlan ro om namun pakhata tombuk akhwara chuta chuan thlainga mozat hun amanga heti hun lai hian ko ranu pa tele bishop te chuan lalber Valencia chu athu chua su turin an ngen chiama lalber Valencia point an ngen na chu pomin athu chua te chu asut le beka chumi nu chuan Constantius hun lai atanga bishop le ko ranu pa an no chua zong zong te po an ko kir le beka chuta chuan athana CSA po abela chu turin edi zathum somruk le paruka ko kir le ania chutatang chuan athi ni thlengin bishop na chu rinom takena thok chhun zom ta ni ahun top lama hian ko ran siam that na athok rim hle a ahun tamber chu nai si thurin ven himna lam le khabu zia nan le thu soina na mang thung ani athana CSA chu kumu patak ni in edi zathum somsari le pathum me ni nia ama che na ina aborala arong bol puitele anung zui tu te chuan an chun na san hle ani aruang hi ai kopta ram Alexandria khuwa phu mania anua chuan Italy rama binai sa son ani pop Paul parukna remti na in kumsang khazakwa somsari la pathum me ni sompanga khan pop sinoda pathum na chuan athana CSA ru ro te chu ai kopta rama aron hon kir le veka tuna chuan kairo khopuya Saint Mark Coptic Orthodox biakin compound na athana CSA ru ro te chu thataka en kol le humhal tlat ani ta ni athana CSA thin hu po hian kumsom don lai mai chu area sapol tele Macedonian anti tharau thiang him hi pathian ani lo ti pol te chuan ko rana boina an siam chunjom zela ko ran boina chu are thei tak tak lo wangin edi zathum somre le pakhat khan lalber Theodosius pakhat na chuan Constantinople ko ranin khompui a ko le a hein khompui hi Constantinople in khompui masaber ti in an ko bok hein khompui a hian bishop zathum le som paruk rual te chuan nai si thurin le tharau thiang him pathian na chu niam ngetin area sa zirtir na le
Macedonian Paul te zirtir na chu an hnol hlen thei ta shamani